Ile namazı. İle namazının 4 rakaat sünneti, 4 qiyam, 4 irkuk, 8 secde hem 2 qagdadan tura. Qiyam takbirden soň ayak ura turu. Irkuk bugülü. Secde mangayını namazlıkka tidiru. Qagda uturu. İňlik kişi niyet kılırga tiyiş. Niyet kıldım ile namazının 4 rakaat sünnetin üterge. Halisen lillahi teala. Andan soň kulların küterip, baş barmaklarının bitlerin kulak yumşaklar artlarına tidirip tekbir eyte. Allahu Akbar. Andan soň kulların bir-birisi üstüne bağlap, kindik astına kuya. Şundan soň sene duası okula. Subhanaka Allahumma ve bihamdik ve tebarak ismuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Anları A'udhu eytile. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Fatiha suresi okula hem işten gine amin eytile. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Andan Kur'an'ın bir suresi, yaki 3 kichkina oyati, yaki bir zo'r oyat okula. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Takbir eytile, irkukka ile hem şul vaqtda 3 tapqir irkuk tasbih eytile. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Irkuktan tasbih eytip qavmaga tura. Qavmada basıp turganda tasmih eytile. Basqan kilish tahmid eytile. Takbir eytip sajdega kite. 3 mertebe tasbih eytip sajdadan takbir bilan tura hem jalsaga o'tira. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. Jalsadan takbir eytip yana sajdega kite. İkinci secdede de 3 mertebe tesbih eytile.
الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. İkinci secdeden takbir eytilip, ikinci rekatının kıyamına turula. Allahu Akbar. İkinci rekatının kıyamında sana hem a'udhu uqılmay. Qulların bir-birisi üstüne bağlap, kindik astına qoya, ondan so'ng Fatiha surasi o'qila, hem ishdan gina amin aytila. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ondan Qur'anning bir surasi yoki 3 kichkina oyatni yoki bir zo'r oyat o'qila. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Takbir aytila, irkukka ila, ham shul vaqtda 3 tapqir irkuk tasbih aytila. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. Irkuktan tasbih aytib qavmaga tura. Qavmada basib turganda tasbih aytila. Basqan kilish tahmid aytila. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Takbir aytib sajdaga keta. 3 martaba tasbih aytib sajdadan takbir bilan tura, ham jalsaga o'tira. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Jalsadan takbir aytib yana sajdaga keta. İkinci secdede de 3 martaba tasbih aytila. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. İkinci secdeden so'ng takbir aytib qag'daga o'tira. Qag'dada bo'lganda boshda tashahhud o'qila, ondan so'ng takbir aytila, ham qiyomga tura. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. Үшінші рәкағатның қиямында шулай ук сәнә һәм әғузу укылмый. Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя, Фатиха сүрәсе укыла һәм иштән генә амин әйтелә. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Qur'anның bir сүрәсе яки 3 кечкенә аяты яки bir зур аят укыла. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Takbir әйтелә, рукука иелә, һәм шул вакытта 3 тапкыр рукук тәсбих әйтелә. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Рукуктан тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тәхмид әйтелә. Такбир әйтеп сәҗдәгә китә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 3 мәртәбә тәсбих әйтеп сәҗдәдән такбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Җәлсәдән такбир әйтеп янә сәҗдәгә китә. Сәҗдә кылганда 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Сәҗдәдән соң такбир әйтелеп кыямга турыла. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. 4-нче рәкъәгатның кыямында сәнә һәм әгузу укылмый. Кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. Аннан соң Фатиха сүрәсе укыла һәм иштән генә амин әйтелә. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Qur'anның bir surasi яки 3 кичкенә аяты яки bir зур аят укыла. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Takbir әйтелә, рукукка иелә, һәм шул вакытта 3 тапкыр рукук тәсбих әйтелә. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Рукуктан тәсбих әйтеп каумәгә тора. Каумәдә басып торганда тәсмих әйтелә. Баскан килеш тахмид әйтелә. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Takbir әйтеп сәҗдәгә китә. 3 мәртәбә тәсбих әйтеп сәҗдәдән такбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Җәлсәдән такбир әйтеп яна сәҗдәгә китә. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. Икенче сәҗдәдән соң такбир әйтеп кагъдәгә утыра. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Кагъдәдә булганда башта тәшәһһүд, аннары салават, соңыннан дуга аятын Раббана укый. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Шуннан башта уң тарафка, соңыннан сул тарафка сәлам бирә һәм сәлам дугасын укып дуга кыла. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام
تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Шулай итеп, өйлә намазының 4 рәкъәгать сөннәте тәмам була.